nongere mbahe ikaze mwe mwese mukomeje gukurikira filimi nyarwanda, cyane cyane intambara y'ubuzima. So guys, Suwara akomeje kuba ari mu rukundo na Gerard, ariko Gerard bakomeje kugenda bamushyiraho igitutu cyo gukundana na Teta. Ariko Gerard nubwo akundana na Suwara, hari abantu benshi bakomeje kugenda bamwitambika inyuma ku rukundo rwabo. So guys, icyo nababwira cyo yuko Suwara hari aho ameze neza, ameze nka Gerard, bari mu rukundo kandi urukundo rwabo ruracarambagizwa na benshi. Ikintu nababwira ko yuko Suwara na n'ubu aracafite igihe kirekire cyo gukomeza gukundana na Gerard, nubwo abantu benshi bakomeza kugenda bamuvangira mu rukundo rwabo. Gerard na n'ubu aracari mu rukundo we na Suwara. Reka tubabwire ngo by'ingenzi byaranze episode ikurikira iyi ngiyi, nubwo itari yasohoka, imwe by'ingenzi byabashije kugenda bisohoka. Hagaragaye Suwara ari kumwe na Gerard ku murenge, tuzi ibintu byabaye. Ese Gerard na Teta ibintu biraza kuborohera? Komeza ukande subscribe kandi unasharinga bagenzi bawe zino video tugenda dukora. Kandi nawe wakoze subscribe turakomeza kugushimira, ndetse nawe utari wakora subscribe komeza kugushimira.